Zefani yavyore ko nuwashangira yisirwe kandi umunshahoye bashangire mu shiringe mitware nane nkumine kiruko reka ngo aba mwisire babayira batari kuronda sente shahi nazo kasheshe mbese bakora ushoze kwita kafureshi kugira ngo bashanga umutumbi abataka batugira ngo bashembere yo kureba mu kazu wakitwa zivireze rishaha nkivereze kiro kandi ngo nyumwabazi yabandi yaguze bitoke byone vireverumu tubamuhera bujuriza uburungi bire ndyaho izoberi ya nyumwabazi na yecura mu cyaro gwe Sharoni ya reportinga gwa karwana niba izoba ryo rwa kabiri kandi iba yarwa mu yagenda ukurwo rwa kabiri no kusenya umwazi utakumanya haje atonka nkabataka twino kwerarukira munonga abo kwa nkugo mukazi tuntekateka mu makozi rekintu cyo wenci ubwiba fire nubwo agenzira basha ukuba kozi yakinje shanga atine kirumu kureka harumwe kitanda n'akafarasi kamwe kabana abashweri n'aba babiri batura n'umwana w'imyaka 11 ucito yazira hero ahitwagera kwandikira makuraga tuwasiga Sharon no mukazi wa kwitwa cyuburiza misho kandi polisi yashema yatwara umutumbi ahirwa ya Kabwe Health Center fo kuceberwa wo kucondoza kurukugumezamo gasha kwa maika twakire